I pozdrav ljudi, danas igramo Clash Royale. Eto, otvaramo silver chest i free chest, makar jedan free chest. Ajde. 8, eto. Inače, u ovom sam klanu, idem se izbaciti van, zato jer me jedan dosadan moj prijatelj izbacio van, neću da riječem. Hoću nekav dobar. Sad ćemo biti ovako. Trebamo samo još crown chest. Eto. Inače, ja sam sretan što sam dobio ovo, ali ne možemo. Sad ćemo staviti wizarda. Kako imaš ti wizard? Ne, ti ima... Kako? Inače, ako možete vidjeti da sam igrao s jednim koji ima, oh my god, prvu kulu mi je, pobjedit će. Nema veze, onda budemo promijenili deka, možda zato. Ok, ako hoćete možete da vidite, malo sam ubrzao, ok. Inače, ušao sam u 8. level. Kao što vidite, op, eto, vidite, nije nikakav hack, jer vidite tu, vidite, ok, da stavimo, posljedno samo da sam kupio, to trebam da priznajem, je vestica, kamo da testa. Inferno Dragon, idemo tako probat. Stavimo peku. Oh my god, opet. Ubio me bude. Sikak. Bravo. Hvala ti, frende. Trebam ja. Nije da ti pomognem. Dobar si. Šta? Ako si Hrvat, možeš da se preplatiš, ali ne vidiš. Čekaj. Oh my god. A nemoj, molim. Ali jes, stavio mi škatire. Dobro, makar mi je health na ovim. Ali dobro. Ja i mi ćemo njemu, tako da se nemoj da frdiš. Jo, meni, čekaj, čekamo 5 minus 1, 2, 3 je 2. Ok, čekamo, ne, sad ćemo staviti armiju, računalska armija, ove reći brat, hejter sada gleku. Ok, nećemo sada tu pesmu. Bitno je da mi shvatimo kako recimo proti to. Eto, stavimo baby. Baby, I love you, I don't love you. Neću početi oni čelični. Clash. I da, bravo, ja ću vesticu. Inače, jedan je imao night vid, ali ja, kao što znate, ja sam 8. arena. What the fuck? I još me nije pobjedio. Budemo gledali sada. Sam malo, eto, tam je wizarda. Skeleton, jo, koji sam glupan. Oh my god. Inače, nije me izbacio Leo, a to su, kao da znate, super igrači. To je moj prijatelj iz razreda, on me nije, nego je jedan najdosadniji prijatelj koji se pravi važan. Tako da, nemojte. Možda mu je kanal sranje, ali malo nije. Mislim, on uopće nema kanal koji se ima glupan. Nemoj, nećeš, skeleton,
skeleton, ne treba. 3, 2, 1. Ne. Znači samo da ti rečem Gaga, glup si čas tup. Inače može u komentare da napišete ko voli školu, ko ne voli školu. Ok, neko će možda u školu, ja još idem u školu. Tako da nemojte misliti, još samo... Ne, nitko neće pobijediti, gotovo je. Inače samo da rečem pozdrav, what the fuck, pozdrav Ivanu Žinicu i Borni iz Gardinovca, zato oni su mi prijatelji. Mislim, jedino mi je, nećete skužiti, Hrvatski goblin. Idemo vidjeti kakav je klan. Ko je Jakob de Titan. Nemaš dobre, mislim imaš koji su mnogo. Kroatija, Elite. Dobro, došli u Elite. 10, samo. Čekaj malo. Može Elder. Please. Eto ljudi. Ajde, idemo otvarat. Ali molim te, ajde. Neka dobra nova karta. Hoću. Ko što sam dobio. Znači, preplatite se na Mia King kanal. To mi je prijateljica i neprijateljica. Nekad se i posvađamo. Eto, stavit ćemo umjesto... Idemo tako probati. Ili ne, ide nek onda sam igra. Idemo mi Plants vs Zombies, malo makar nismo igrali, ali... Nemojte to what the fuck, vidite ovoga depera. I ovdje ćete patiti. Ovu kartu sam malo osvojio, nećemo. To. Sada ćemo... Ljudi, idemo probati igrat. Ili ne, idemo još nešto vidjeti. Sad ćete da vidite. Tu malo sam gledao Nikolu, zibio sam. Ok. Idemo vidjeti. Preplatite se na ovaj kanal sam malo. Inače idemo vidjeti. Ok. Tabisi, to je malo strašno, čujte. I ako neko gleda mračnu tajnu, pozdrav tebi, makar imaš Illuminati i sliku. Detaljnije promotrimo njihovo ponašanje. U jednom dijelu svake epizode družba se okupi u krug. Na ugroženom televizoru naizgled nasumičnog Teletabilisa se pokrene film, čija je jedina svrha uvjeriti gledatelje da su Teletabilisi stvarni, a oni, kao djeca, produkt mašte bolesnoga sunca djeteta koje nadzire sve sa sigurne udaljenosti. Dijete sunce je na svojoj sigurnoj visini potpuno nedodirljivo i samo se bahato smije na svaki plač svojih bezvrijednih podanika.
zavisnosti oštećenja rožnice u djece zato što gledaju u sunce. Mračna tajna. Imaš ti između Još prepratnik? je demitiranje epizode ovog animiranog serijala stvarno ošišan. Ne možemo znati je li narator mislio ozbiljno ili je obećanje dopuštanja šišanja nase trga u našicama bilo isprazno i jedino u svrhu fasciniranja ostalih pripitih mladića i djevojaka na snimkama. Ako sada gledate jadni godinu dana star B-roll iz Zoološkog vrta, to je zato jer je Žak i Vagina Ne znam. Idemo ovo... Sin... Neka glupost. Benjamin Bennett. Eto, uživo, idemo vidi. What the fuck, idemo vidjeti uživo. Malo me je strah, nećemo. Te stavim dislike, ali ništa. Znači vidite ga tu je već ozbiljan, a tu se smije. A tu je. Ok. Vidimo da ga gledamo i samo da ne stavimo reakciju jednu minutu. Čuj. Oprosti da ti rećem, ali... What the fuck? Ovo strah mi je. Svi, napišite u moje komentare, samo idem gledat ako... Molim te, pretplatite se na moj kanal. Dan prošek. Da secret da imaš dobar. Inače, to bi bilo to Čekaj, welcome to Arena Graveyard. Dobar jedan dobijem Graveyard. Očekivanja, idemo malo. Ovo je stvarno očekivanje, sad Inače, pozdrav svima, ovo je kraj toga videa i ljudi, vidimo se u sutra ili nekad. Ok,